Anting meto nga pamilya, miti puntamo king lagyuning ipampo ning anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kekan timurin. Viva Apong Tiago! Viva! Viva Sagrada Familia! Viva! Palakpakan tayo po yung kaya katamong Ginoo. Kakamalan kong kakaluguran, kaniti pong Aldo, makatipon tamo para king kafiesta ning banal na familia ning Nazaret, ing familia ng Jesus, Maria at Jose. At kaniti muri pong Aldo, pasalamat tamo anting meto nga balayan Kristiyano keti Betis. Panalangin tala po kaniting banal na misa ring kaya katamong familia. Karing nanumang dalanan tamo, king tulaman at kalungkutan, akit tamo sana kayantabe tayong Ginoo. Luluguran na katamo, pagmasabalan, paano paya ka rin kaya katamong kasalanan. King katahimikan da rin kaya katamong puso, kanakantala rin ang dakalabeses, kaya tamo meging malugod ka rin kaya katamong familia. Kaya tamo meging mapanupaya ka rin kaya katamong kapatad, kaya ngari kakaluguran at kaparang tao. Karetang dakalabeses, mila ko tamo kapanayan ka rin kaya katamong puso, kaya tamo may naliking mahayap, aburi ng ipagkalub ng Diyos kaya katamo. Manyawad tamong sika na nampon kapatawaran, banding familia tamo mi bayula, maging kawangis na laning banal a familia. Iyag kastangening miyag nanagnaning kapanisan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatado limi kasala kong bina, kingisip amano dapat at miyayaliwang kakulangan, ulinito'y paniga po kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad ipanalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, iyuli nakatangan sana king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, alina lang king sabla, inutos ming yatong pabalbiet, kironan mo iting kayapan kapamilataning pamaglalang mo king familya ning tao. King pinandit ning kasalesayan ninyang ing sabla makasadyana, tinubod may ng anak mong mamaleking panahon, maminto ka ring batas ning biening ke kaming yato. Ituro mo ke kaming kabanalan ning makataong lugod, ipakit ke kaming ulaganing biye pamilya, at saupan mo kaming mibiyebyeking kapayapan busal ding sablang tao. Ban makapakirake kami king biye mo manggaman king alanganga, itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo at ning banal na Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Inginu parangalane ing tatang karingkeyang anak, at pairal na ing matulid ning metong ayma karingkeyang anak. Nino manggagalang kang tatano, maglarin nyo karing kasalanana. Nino mang parangal kang imana, kawangis ne ning metong at itipon pibandyan. Nino manggagalang kang tatang na, tumulaya karing sarili ng anak, maramdam ya king aldo manalangin niya. Ing makabang biye miras keya, agagalang kang tatang na. Nino mang pasukal alub kang imana, papakit na ing kapamintuan na kin Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo king keyang ketuan, eme palungkutan kabang mabiyo. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo keyo ing lunos mo. Eme lalapastanganan, king kabayangnan mo at sikanan. Uling ganaka king metong atatang makalingwan. Nune bagkus, magsilbing pamayad, karingkekang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapaladla ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ring makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad kayo'y kayong makitakot king Ginoo, at maglakad ka ring daklat na. Uling
mga niya karing bunganing kayang pipagalan, maging maligaya'y at mapalad. Mapalad iya, ing makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat no. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Ingasawa mo mga riyang bungang ubas, kilubning kayang pibale-bale. Ding anak mo mga rilang dutong olibo, makapadurot king kekang lamesa. Mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Nyo makanian-yang mi panwanan, ing taong makitakot king Ginoo. Tangalan mesa ng minawaing Jerusalem, kekabaning piyembu. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karing Tao, Colosas. Kapatad, ikayo ingbalin a pinili ning Diyos, kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan kong miblas, king lawus pusong pamaglunos, king ganaka at kababanalog, king kamu at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipapamatawad, kapilan man, at inyang pag-inakit ing ninuman king aliwa. Pepatawaran na koning Ginoo, inya ikayo man sana, mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo na nitingan ing lugod, uling itiya ing bubuklod king ganap a pamisasan metong.
Mag-ari sa karing puso yu, ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti ko may ngayawus, misasan metong, anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing puso yu. Mituturwanan kayo at mipanusok king mitmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan na makasalali karing puso yu, dalitanan niya ing Diyos, karing salmo at himno, ampon banal adalit. Nanumang sabihan nyo o daptan, gawan nyungan, king lagyuning ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos ay iba. Ikong babaying talasawa, manusig ko karing asawa yu, uling itiya ing sukat yung daptan, antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran yulat pakiyutusan mitmong yumuring asawa yu. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengari yu kapilanman, uling itiya ing babietula king Gino. Ikong pengari, eyula parating kakamuanan ding anak yu, pota, mga sira lalo. Ingamano ning Gino. Salamat King Diyos. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapan ng Kristo, at ing mensahe na labis-labis mie ke kayo. Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin, Pamamasa aking maipabalita, agpang kang Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kalako daring taong pantas, niyo, inganghel ning Ginoo, pepakita kang Jose, king kapamilatan ning metong nga paninap at nga nakaya. Mibangon ka, itukime ing anak ampo ning imana, at tiplad kayong papunta Ehipto. E kayo mama ko ka rin, hanggang eko sabihan keka. Pablasang ni Herodes, burina yung papaninto ning anak, baneng ipapate. Mibangon niya ni Jose at kanita muring benging ita, tikino ring minda, at menulakan lang para Ehipto. Karin lamig daton ang gaking meteya Herodes. Makanyan lapin metupad, detangamanong pisyag ning Ginoo, king kapamilataning propeta. Inaus keng lumwal Ehipto, ing kakong anak. Kanitang mete ni Herodes, niyo ing anghel ning Ginoo, pepakita kang Jose, karin Ehipto, king kapamilatan ning meto nga paninap. Mibangon ka, nga na kaya,
Iuli mo no king labwad ning Israel ding miinda. Pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Inyami bango niya Yose, tiki no ring miinda at nigbalik no king labwad ning Israel. Dapot inyang abalita ng Jose, king Arquelao, yaing minalili kang tatana, king pamagari king Judea, mitakutan niyang taglos ka rin. Pasibayo, tinanggap yang babala, king kapamilatan ng meto nga paninap. Inyaking distrito ng Galilea, karin niya migbanda. Karino tiknang ding minda, king meto nga balen, amayayaos, Nazaret. King intikaniting paralan, karin meto pa ding amanong mipasyag, king kapamilatan daring propeta. Mayaos yang metong Nazareno. Ing maya pabalita ng kakataang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Iba't po king dalita pakibat nga na mapaladla ring makitakot king Ginu, mapaladla ding dadalan kindaklat ning Ginu, mapaladla. Kilagyuningig pa ang poning anak, poning banal ay Espiritu, maya pa abak po kay kayungan, malyari pong pakisabi ka rin kasiping tamuing maggrasyang abak. Palakpakan tayo po ing maligod na Diyos. Minta ko po kay ni kingarap bang kanita kula masyadong ababatsawan din ng kapatadapari. Uling bigla ko pong kinarug. Kakatuglangin ni dingintod ko uling ko'y sipisipan ako ing mamye kausukan at manaral para kaniting kapiesta na ning kakatam. Patulanan keti, iya pong Santiago, king piesta na ning Sagrada Familia. Nya, panupayayo po nung sakaling din ka na kung iapse amano, luwen ko po nung akwa ko lang apitayid-tayid na po. But first, I would like to thank our choir for singing the responsorial song. Palakpakan tala po. Mapaladla ring makitakot king Ginu. Ulitan nyo nemo po. Mapaladla ding dadalan king daklat ning Ginu itamungan. Mapaladla. Itamungan. Pwede ya pong idalit ita pong portion na ita para po mi tanam ya king isip at puso tamo because very important ya po. May tutudya tayo ing ulitan tayangan po. Itamungan po ngayon eh. Mapaladla, di maging takot king Ginu. Mapaladla, kat kindakayat niya.
mapalatla, mapalatla. Dakal pong salamat. Palakpakan tala pong pasibay. Impong pagmasusyanta mong yun kabilugan na Santa Iglesia, it is the feast of the Holy Family, kapiesta na ng Sagrada Familia. Wamat pagmasusyantaya, ing kay katamong patulunan kay tiking Betis, yapo Santiago, let us focus our reflection kining mawulagang solemnidad ning Santa Iglesia, ing kapiestan ning Sagrada Familia. At ing kwento tamo po ngeni, ibatya kang San Mateo. Kukwento ni kay katamong San Mateo, ining meto nga kapalyarian king bieda ning Sagrada Familia. Anya pong muna kung muntaking lugar na ning Ehipto, may palad ko pong may kapakyabe king metong pilgrimage. The first time that we enter into this place, I was actually full of emotions. Muna, uling kabisado ing lugar, kay batas na po karakaling sukat gawan, lalong-lalo na po, kailangan mong ilikas nga nitang gamit mo by yourself, kapwedeng pasaw, kay uling kayabe, kaya kantay imako po, pati retang kayang bagahi, kailangan ko lang pilipat-lipat. So, to cut the story short, during our itang pamaglubni from Israel going to Egypt, makay-stress siya pong makay-stress. Uling maliban ketang migbas kami mo all the way from Israel going to Egypt, it took us about 13 hours king biyay po. Malawot-lawot ya po ita. And then, yan lumipat na kaming makanyan, alapong dakala tao, you have to do it by yourself. Ibot mungan, kay bat ketang conveyor, papalub mo lang makanyan. And since, deta po nga ming makat to mga inalang mamwat, so ako, timong peka chaplain da kanita, kailangan ko namang sumaw, till bat kumbat makanyan nepo. Later that I realized, itang kanakong backpack, pepatalan ke. And ako balong kanino ke pepatalan. Nepo, karening abe mi keng pilgrimage. At inyang miras na kaming makanyan, keng kwarto, niya may kapag check-in na kami karetang lugar nung nukaring kami matudtud, nepo. Kanta ko ayalak-kalak, mawawala yung passport ko. Mawawala yung passport ko. At lalo kong kinabagasalo, kasi makanano kong muli nung ala kong passport. Nepo. The passport is a very important document for you to enter and mag-exit king meto nga lugar nepo. So yet may patudtud itambeng iuling pantunan kay makanyan kareng ka na akong gamit nepo. Ang gaketang early in the morning niyang miyabe-yabe na kaming makanyan dening pilgrims detang abe ko po ketang pilgrimage kumipaindaton pengut ng kula tunggal kay tatalnan may bay passport ko nga ako kay may lila hamong naman nanang king passport mo nga na until siguro itang metong karela apan sinana maligalig ko nepo among ni nano ka nga na mawawala yung passport ko nga ako yamong naman kapangalingwan mo wari pe patalan be ka ako ay sus Mariosep nga ako kanita ko pamumigdatun nepo when I have that document of my passport para ako mismo ikalmadwang ke.
Indeed, it is very difficult, especially when you are in another place. Putang atyo kakingaliwang lugar. Nepo. You won't feel the calmness. Magkasakit. Eka magpanatagalub. Nepo. At eka mipahindatun the moment minta kaking metong lugar na emo kabisado. O hindi po yung buri kong gamitan tamong as point of reflection in our gospel for today. Puta pong basan tayo at damdaman tayong kwento ngayon nepo. Siming libala mo at siya mo ka, simply. Itang anaring anghel, kapitangan na nimbengi, Jose, mibangon ka. Dala mo ring miindu ka rin king Ehipto. Tumbiplat ko ka rin. Uling ing kapag nasa ng Herodes, burineng paten, ing bingot, ing anak. At mibangon niya, nga na, tamuring bengi ngay ta, menulakan la, at mintala ka rin king Ehipto. For sure, it was very difficult. And amo po kalupang yan, the means of transportation from Egypt or from Israel going to Egypt, ating saken. But during that time, alang saken. Kailangan lang gumamit asno. At lakaran de, itang bengi nga ita, papunta ka rin. At baloy po, nung makananaya kalawit itang lugar ita, it will take you about a week, paruminggo, nung maglakad ka mo, bayo may dasnan. Niya pinitang pigagap, itang takot, itang karug, at iyo sigurado, kang Jose, kang Maria. Uling, ing sinabi na ning anghel, malagwa ka nga na, uling mikakabit siya king alanganin, ing bingot. Remember, paingat ning anghel, kang Jose, ing bingot, ing tagapagligtas. Nyapin po itang karanasan na ita, nepo, asne kasalang kasala, paray paganakane kay katamu, ing dadalanan, anting meto nga familia. That ing pamilya, nepo, atin yung struggles, dakal kapag subukan, ing dadalanan, king pamagpamilya. And for sure, since itamungan, iba't tangan king meto nga familia, atin tangang kanya-kanyang dadalanan o delanan. Anyapin, kitang punto nga ita, no karin tamo kukuwang sikanan ang pong inspirasyon. Makanano tayong isalba ing familia ning metong at metong, especially king lakbeta mo keti king yatong. Uling king kanako pong reflection ayakakit on the parts of Joseph and Mary, especially kitang sitwasyon na ita, perhaps nepo, atin lang pikwanan asikanan, para gampanan dangan itang obligasyon, itang eganagan ng pawutos, eganagan ng pagawanan ng apong Ginoo karelang adwa. That they have to take care of the child na anumaning malyari. De papaburen ing bingot. Makanyan mo naman po yung buri kong lawenta mo. Makapagmulalaya ining solemnidad iti, ulingas ne po kadakal babiye kausukan ke katamo. Pero meto nga buri kong pakatandanan tamo, mimunang diling mi pagkalaman grasya at tsuya king familia, anyan datang yung talapagligtas in Ginoong Jesus. Amen. It is in the family
that we experience the blessing of God. It is in our own family that we experience the blessings of our God. Amen. Nya pakamalan tala ding pamilyata mo. Emo pikakarine ding pamilya mo. Luguran mula ding pamilya mo. Nano man ita? Sumagid na nitang ketang kawalan o mekad sa sabyan tamong ating makarine, ating bagi, king pamilya na ning kaya emo apag maragul. But remember, it is in the family that we experience that love. It is in the family that we experience love. No wonder, in Ginoong Jesucristo, may busalia king familia. Familia ng Jose, ampoy Maria. Mayayakit, antimong imana, ampong malalakaran, antimong tatang na. Ito po yung metong karing masala ng payabot niting solemnidad. That in our family, indeed, kini tayo munang aranasan ing lugod na ning apong Ginoo. Manwala kayo po kanta. At ngayon ituturune ning dalit apakibat. Mapalad la ding makitakot king Ginoo. Mapalad la ding maglakad king dala na ning Ginoo. Mapalad la nga na. Di po ba king pamilya, karintaya munan diling ababalo at karinde tuturo nung makananong mikatakot. When we say about fear of the Lord, aluway tan takot aya balo tamo ne po. Nune itan fear of the Lord, this is about the reverence, kagalangan king Dios, kagalangan king apong Ginoo at king pamilya tayo munan diling ababalo ita. Nung makananong ding ima apoy tatang ituruda ka nung makanano kang kilala king Dios. Makanano meng akilaling apong Ginoo. Nyapin bingot ka pa mo, tuturuda na ka nung makanano meng gawan ing sign of the cross. Because the sign of the cross is the shortest prayer. Peka makuyad diyang pangadi, and yet a very powerful prayer. Amen. Nya iwari po, putang kikilikan ning ima, o ning tatang itulid na yung makanyan, o manyad kang papa. Nga na, blessing. Manyad kang papa. Kay ba't o makantini kang mga di, king lagyo ningig pa, ning anak, at ning banal espiritu. Kukwananit ang gamat. Putang kayang anak kanita, tutukyanita. Until such a time, na mitanam yaking isip at puso, at yung payabot na, kurusaning buunang pangataw, king apong Ginoo. And there, the symbol of the cross. That we offer everything and we entrust everything in the hands of God. Makanyan lapong kinangwang sikanan dening Sagrada Familia. Panaligdangan king Dios. Nyapin asne po kagaling San Jose. Makatatlong beses na imbinggitan king paninap. Nagsalita ya ing anghel at tirwana ni nung naning sukat ng gawan. King paninap nga na dinaning babala at karing king paninap karin na sinabi nung nukarilla magdatun at manuknangan. Ing plano na ning Diyos, ing kaburyanan ning apong Ginoo, karindangan, penalig.
And I think masanting niya pong paganaka kay katamungan nita. Especially now, ngayon panahon na iti, ne po. Muna, ganakantala po kaniting kaurasan, lalong-lalo na ding mga biyayan, makipagobra, karingaliwang bansa, lalo na din kay katamong OFW, that they will do everything para mo dinanding masanting apagkabye ing pamilyadang likwan kete. But remember, it will not be that easy. Kailangan tala pong gaganakan at pangadideta. Kadwa, the sacredness of the family. Kimbalang metong kekatam. Na may papabanalan niya, kalupa na ning dalit, maging mapalad yang ana. Potang ating niyang takot king Diyos ing pamilya nga ita. That you have that reverence in God. Ingke kang biye, dadalanan me, ing daklat, ing dalan, papunta king apong Ginoo. Always keep that in mind. Tatarian ming pamilya mo, papunta, palapit, king apong Ginoo. And finally, that we entrust our families in the hands of God. Amen. Bendisyonan na sana ni nga pong Ginoo, ing bahalang pamilya nung nukarintamo po kay Ragul, ding pamilyang palingap, pahingat na kay katamo ning apong Ginoo. Ating familyaning Dios, amidadawon kapasalamatan, kambena, niting Eucharistia. Merry Christmas po kay Kongan. Talakad tamo po. Sasalpantay ako, Ing kay Diyos, Diyos, sigpang may payang payang tutu, nilalangking banwatiato, at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ni Banala Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabiyem pong may ngamate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king Pangapatawad daring kasalanan, king Pangasubirang meding mete, at king Bie Alananga. Amen. Kambe, ning Sagrada Pamilya, ning Nazaret, manalig tamo king Ginoo, amakibalo ka rin sa blata mong pamakailangan, at adwanta kayo, ing panumanan o ring hanggang pamilyaning tao, at among sumabi at manalangin, Ginoo, panuanan me ing kekang balayan. Ginoo, panuanan me ingke kang balayan. Para king pamilya ni Santa Iglesia, ban maging metong yang Hindu at metong api bale-bale, para ka rin hanggang taong mangailangan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuanan me ingke kang pamilya. Para ka rin hanggang miyasawa, ban napapanitilyandang sa giwa, ing minunarang sinta o atuklasandang pasibayo iti, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuanan me ingke kang balayan. Para ka rin hanggang pamilya ni Yato, ban manatili lang susulong, king ikakatulan at pamanyuyo, ning metong at metong, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuanan me ingke kang balayan. Para ka rin anak at kayanakan, ban para karela ding pengarilo, mga tuwalang ating masabla, king karelang pamanyulong at tula, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuanan me ingke kang balayan. Idpa manalig keke ka, eni sana ipagkahit king metong at metong, ing sablang lugod,
apapakit mo kay kami, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Mesiyas, datang ka sa aking pusong hirap.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan may iting sakripisyo at king kapamilatanding panalangin ng Maria, ing Birhen na induning Diyos at ing esposo ng Yose. Pisan metungan mo sana rin kay kaming familia king kapayapan ng ponlugot. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe yake kayo. At kekan timurin, Iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king gin. Masalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kingaldoy ti kakatmuan mong tularing puso mi, ngening akikilala mi kang Kristo ing pangapayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapot ngeni mayayakit yang anting metong ke kami. Kristo ing anak mo bayo pa ing sablang panahon, dapot ngeni mi bait yaking panahon. Dinatangya bani ang ating sablang bagay king kayang sarili, bani balik king pamisan metong king kabilugan alelangan, at tayraning ketawan ibat king pangawale na king kekang kayarian. Ulinita kambering sablang kororing angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabing alangtok ng babye kapurian keka, at ngamingan ngening pupuri. Banalming ipa, karapat dapat na kang puryaning meto yatuling king kapamilataning ke kang anak, hi Hesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banale Espiritu, tininan mong biyet kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus king ke kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gaking kayalbog na, ing dalise dahon miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing palukub at pabanal mo laking Espiritu mo reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya noning kekang anak. Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuni,
Piraso net dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at mangan kayo kaniti. Uling itiyaing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at minum kayo kaniti, uling itiyaing kalis ning daya ko, hing daya ning bayo ampo na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan yiti, king pamigaganakanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Igait niya. Ipagaganakan ming kamatayan ing kaya kang anak kami ang abus kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebyating pamaitas na banwa. Kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, inya daraon miya kaya ka, bilang kapasalamatan iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan ming yayahin ing kaya kang banal na kapulungan, at lawen ming mi daon king biyena, paulin ing kamatayan ikwa na kaming sinut kaya ka. Pagkala mo, king i kaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal na espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alananggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang santo. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay induning Diyos, kambe ng San Jose ang kayang esposo, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martires, kambe ng Santiago, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat, king arapan mo. Impahit isanang ayin ning pangasot mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilo kayato. Pasiknangan may kasalpantayanan at lugodin kay kang Santa Iglesia. Akasulukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kay kaming Talasoy Francisco, ning kay kaming Papa, at kay kaming Obispo, Florentino, di sablang Obispo ding Pari, ding mabilog mong balayan ay natbus ning kay kang anak. Iba, pakinamdaman mong pumit mong pakalulo, panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapke ka, lulusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, lula pa man makasahot, kanakan mula naman ding kapatid ming mayango na biye, ading sablang keka may matulat may muna ketiking yato. Malugod mo sana pong tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligay mong alanganga,
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, king sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalang angga. Kambening maragula kapanaligan, King Diyos, sa malingap king balang familia. Mausta mo kaya ngeni kapamilataning panalangin at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Kami pamagani mo, ipamintuan niya ilumo, etisuli pantibanwa, etisuli pantibanwa, ikakanan mi kingalo-alo, piyemong kingaldo geni, at ipatawad mo rin sa lamike ka, anting pamamatawad ni, karing ikasala ke kami, emuke ipaisaul king tukso, nunay kabus, king barok, ikabos mo kami o'y paking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakalulo, parati king mikabos king pamanali paning kasalanan, at mikabyus salang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapanghabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin ke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kasalanan, nuna ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing ke kang banala kapulungan, at pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan po mag-ari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati ke kayo. At kekan timurin, Ing masayang paralan ni Dake tapungin, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pagkulog ni Belang aga kay katang sa
Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing Kordero ning Dios, Nyo Isu Kristo ing anak ning Dios sa tanak ng Maria. Nyo ing milalakoking kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Gino, kumatampang tanggap ka, dapat yag kasme nga mano mo, kumayap na ako. kayo
Ibait ya gelinge
manalangin tamo. Walang hanggang igpa, pag nasanming mi biyebiyente Jesus Maria Jose, king kapayapan kayabe mo at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap karing kaligaliga ning biye. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukta po para king makuyad, the announcement. Unang muna po pasalamatan tala po, rin kaya katamong paring minantabi kaniti pong banala misa. Pakilala ko po metong-metong rin kaya katamo pong akayan tabi. Muna po kaya ni pong dani tamo pong wanan, yung kaya katamo pong memye masanting aaral kaya katamo kaniting kafiesta ng Santiago kaniting banala kafiesta ng banala familia ng Nazaret, ing parish priest na po ng San Vicente Ferrer Parish, Kalulot, City of San Fernando, Pampanga, Father Jesus Manabat Jr. Palakpakan tayo po yaman. At kani naman pong kasiping ko, among idol po, yung parish priest na po ng Santa Rita de Casia Parish, Santa Rita, Pampanga, yung kaya katamo pong kavikarya, iamong Ted Valencia. Palakpakan tayo po. Ating kene pong kasiping ko naman po, kindani ko pong wanan, impong minantabi kaya katamo kanitang diakonuya pa, kene pong kaya katamong parokya, ing Dean of Studies na po, ning College Department, ning Mother of Good Counsel Seminary, Father Mark Simbol, fresh from Rome. At syempre, ing kaya katamo pong, ing Cardo Dalisay na ning kaya katamong parokya, iamong Raul de los Santos. Palakpakan tayo po yamong Raul. At kayan tabi-tarin po kaniti pong banala misa, deng kaya katamo pong deng seminarista, tama po rin collegians, and deng kaya katamo pong theologians ning Mother of Good Counsel Seminary. Palakpakan tala po at iabe tala po karing kaya katamong panalangin. Dakal-dakal pong salamat. Kaya tayo po kakalinuan pasalamatan, ing talasaw tamo po kenikim parokya, anyang masakit kung gaman ngeni, Father Gian. Pasalamat tayo po palakpakan. Thank you, Father Gian. Munandili, masayang fiesta, maggrasyang fiesta, kaya katamuan po. Pasalamat tamo kang Santiago, kim panalangin na pamantabi na kaya katamo, alam pasan tayo iting milabas sa pabanwa, ang po ining fiestang IT. Palakpakan tayo po Santiago. Maswero tamo po, rengaduan ng imahen, kaya beta lang ining Matamoro, ang po'y Santiago Peregrino, iti paya po taing Virgen Korea, para tuki kem prosesyon tamo po po tang kaibat na ning misang gat panapon. At buri ko la pong pasalamatan, maragula ka pasalamatan, karing kaya katamong Fiesta Committee, nganing 2022. Keng sipaganda po, keng sakripisyo da, halos kaya nino matutod na yung kay keng pagalda, keng obrada, at kukusad de po iting fiesta. Masayala pong midaraon kaniting katinting fiesta tamo. Gawadangan ingang proyekto da itang kampana mi palitane itang may balbal tamo kampanang maragul kimbabaw may palitane kay bat inayos de po ining dating kumbento metong ning museum ngeni nung libre ko po pwede ko pong manik para Albania ining masanting museum at poretang mialiwang proyektong gewada po Camino Walk, mass wedding para karing kalulu, ang pamialiwang masaya at masuyong programa. Pepapakan, mangumbirang artista at ila pong mumunang diling at syukeni at sasaw. Karelangan po, ing katamong pasalamat, papuri ang pong matalik akawol king Fiesta Committee. Palakpakan tala po ring Fiesta Committee. At dini po gewada, elaman menyingil, elaman misaling ticket, ala po. Basta't magdepende lang mo po keng kusang lub babiyatamo. So, man po tatanggi keng sauptamo, tinlang lames sa kenikilwal, na naman pong buri yung idake, peso siya, 20 pesos, 50, dinalan, matulami pong tanggapan para karening proyekto na ning Fiesta Committee. At pasalamatan tala po, ring may mantabi king misa ngayti, ring Villa Santiago, ang po ring Santa Ines. At hinta po pong misa, alas 10 ngeningabak, kay ba't po tanggat panapon, alas 4, ang pong alas 5:30, kay ba't nanintaw diling misa, at hinta mong prosesyon, fireworks, ang pong jamboree. Kaya ko po gad mumuli, pupusan tayo itingal dongay ting masaya at masuyo para kang Santiago.
kay bat keng salubong keng bayong banwa, deng misa tamo po, ing misa tamo 7:30 ning bengi, itang bayong banwa mismo, alas 9, ing mumunang misa, alapong alas 6, alas 9, ampong alas 5:30. January 2 and 3, painawata mo po. So itamo po, dakal po salamat kaya kayungan, ikayungan minuli, ikayun mikyabe kaniting masaya at masuyong fiesta kining 2022. Palakpakan tayo po ing metong at metong. Dakal pong salamat kaya kayo. Tamo po. Lakad tapo. Pasibayo po, reta pong bisa pong sumahop ka rin proyekto na po ni kaya katamong Fiesta Committee, atin pong lamesa kitang kilwal ban tanggapan ng kaya kayo pong donations. Kareta pong mamye, God bless po kaya kayungan. Kareta pong mamye, himingat kayo po king pamanuli po. Biro mo po. Inginuman tabi kaya kayo. At kekan timuri. At bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutu, kambeda rin kaya kayong familia, ampon pakamalan king biye. At ipagkalog na saning pekamalala, makapagnasaning kay kong puso, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya inginu, karing familia at pamibiyebyeyo. Salamat king Diyos. Viva Apong Tiago! Viva! Viva Sagrada Familia! Viva! Palakpakan tayo po yung kaya katamong ginumimingat ko po, happy fiesta po kaya kayungan.